thlir tu le ngai thatu zongjong ten zawai chi bai vek ule tun tuma chuan football le be bom bung khatna kan tar lang dona tun ma in football news te regular takin kan ti thina kan hria so lo phei chuan kan channel video kan da sa te delete lawila chuan mizo zinga football news puang ma saberni in kanin hria a football news kan puana tanga thathum nu vela in khelamin changtlung zokin an ronti a chumin hulama chuan a sardas tinate tin choklu te mizo football news ti te tin jona nang khelmol ti te a omchun zomta a mizo football news pe ka puang ma sabera kanin ngai na kha kan lo hresual pal theya chuti rol chuan youtube bi ka chuan ma sabernia in hriat na kan nei thung ani hresual pal te om thei ani bok e football news le abe bom sang te kan tar lang don ani Manchester City midfielder Spaniard Ballon d'Or po dong to Rodri chu ti rol liama wangin hun rei taka chola club training po azom hlei theilo tunaya club training azom vele ta a Aston Villa lakatlom lim Manchester City fans te tan chuan thusiat nom le pai nuam takani kumsom ni pakumi midfielder hi October ninga zana Brentford 1-0 ne chum khan liama wangin lak chu angaya kar thum le achan ve zet chu in khelovina omle to Rodri cholchung hian Manchester City chuan Everton le Villarreal te 2-0 ve ne in Aston Villa 1-0 in Aston Villa laka 1-0 in an tlom thunga tuna ero Rodri ang club training azom le to Spanish midfielder Tellowin season masatluan kan City tal buaya tun season a Tellowin match khatan tlom le tader Zanindar khat le minute som panga League Cup 4th round khel turin Swansea City an len chin chunzom dona Rodri hi a in lan nga lang nge lan nga lawang ti ero soilok thei ani lo thung Chelsea boss Enzo Maresca chuan a striker liam wanga thani zet cholto Lime Delep Adam thu asoya Zanindar khat le minute som panga League Cup Wolverhampton Wanderers nen an khel huna a in lan thei be sei om Chelsea boss Maresca chuan Lime hi Wolves laka du than thei tur zinga tel to a nimin loka khan training session po apumin akal to a har satna engma nei lo ti in asoya heti rol hian Maresca chuan a player chu dimalangai reng thu soin Lime Delipian enkol konga hian kan film khurangaya minute som kwa khel ngal tura be sei chi ni lo ti in asoya thani ngota chola 100% ni le tur chuan zoi kan kalpuyangai ti in asoibok Lionel Messi chuan MLS anin thadul angai thu asoi Khovela footballer ro pui bera mitam takina an ngai Inter Miami forward MLS choi nung thar tu Lionel Messi chuan Major League Soccer a transel thei nan chuan an dan zam thren khata anin thadul deu achul thu asoya kumsom thum paruk mi Lionel Messi hian tun nai khan Inter Miami a contract a potseya kumsang ni somni paria thleng khel turin contract tharazia MLS mason zel na tur asoi zui ngal Lionel Messi chuan MLS sian khovel hriat lo khopa ma son don tak chuan club tin hian an du angjong player la lu tura zalen na an nei angaya indai dan na eng emo a om hian ati buai thak ti asoi Ballon d'Or tumriat dong to Lionel Messi chuan club te hian an du ang player la lu turin zalen na an nei lova chu zalen na chu pek ni chi asela tun ai hian player lang saranong lu tang ti in Lionel Messi chuan asoi Juventus suan base anga result tra an nei theilo awangin an coach Igor Tudor an bana Janina Italy Serie A lama Udinese machon huna junior team coach Massimo Brambilla chuan team a enkol don ani Nuno Mendes suan Paris Saint-Germain chu asan tumna nei lo ti asoya a khel mek na club chu asang thei ang berthlen pui atumba ka ama nge po in mason atumti asoi winger ni thina tuna ero Khovela fullback Traber te zinga min ni to Nuno Mendes si Sporting tan ka khel lai dei to chuan left winger kan ni thina anu ero fullback atan min mangchun zom ta ti in trongkam ama nge hian alo che to a ani na taka chuan ka khel na mun son kha ka du thanna ni big lawa kan coach ten kan that thei dan tur an ruang man kha ka zomani ve tamai ti in goal ven himle anor konga mason tumin a beita zoka wing back ni chungsi a thatak taka bola laklu fo theina chan kha tunma winger alo ni to wang pakhat ani Paris Saint-Germain tan phei chuan
Nuno Mendes an atha thei ang bera khel zela tuma tuna kan coachian kan ke man thiam lo lam mangtel turin min zirtir na sa a training kan nei po in ke man thiam lo lamin kan pet na sa ti in a soya kumsom ni pathum mi chau Nuno Mendes si club lian ten an otle a chung ama otu zinga chuan player an du zong la amang lo Real Madrid po antel le ngal der to ani tun season a Liverpool in ne lo antonga chuan ne lo chu Crystal Palace ani tum ni an ton to a hian community shield na chiar telin a tum ni hian an tlom ve Liverpool in season bull an tron tak nuwa ne na an chang chawa mitam tak chuan champion zia ti in an faka an khel chia tuma po point thum an lo chuak le ram Liverpool chakwang lai takin avoi ni nan Palace an machona tun season a Premier League ka avoi khatnan Palace laka 2-1 nan tloma Palace in Liverpool laka liam an nu chia hi anadawani ngayang tun thlengin Liverpool an la thau chuak theilova zanin dar khatle minute som panga League Cup khel turin Palace Liverpool khel mual Anfield ta anlo mi khol dona in khel munom big aninge yang zanina hian Liverpool hian Crystal Palace an ngam lo le ani chuan tun season a tumthum an ngam lo na ani don ta a Ancelotti ral chu Crystal Palace ti in asoi thei nge yang League frang panga a tun din huna Golden Boot dong thei tur te chu League lian bi committee hantar lang ta ila English Premier League ka chuan Erling Haaland an goal som pakhat khungin Spanish La Liga lama Kylian Mbappe chuan goal som pakhat bok akhunga German Bundesliga lama hian Harry Kane chuan goal som pahnih khungin Serie A lam le league dang lama hi chuan goal khung tam filor an om lowa wangin heng league big te hi chu kantar lang tari lo ani Paul Merson chuan tiang hian a soya Jose Mourinho and call Chelsea kamin fria chua tirti in tundin mona Arsenal din mona soya an lama goal an chua lawa defense lama base phak ba kan ni bok train thatan nia an thatokin Mourinho and Chelsea ati ang chia khan player special tak chan siam theile khung thein neya Arsenal in league kan lak lo chuan makati in kashil hai le ang ti in Paul Merson chuan Sky Sports Afrila athu soi hi kan pom zong ani emle Arsenal in an league game nu nung pathuma shot on target voi khatchi an machona David Raya po in boring ati leti in ap chanchin bulian te chuan antar langa tak nimo hei hian Paul Merson athu soi Arsenal tlar nung phuizia atar lang chiang hle ome Darlan tak angin zanina League Cup tia kan riat Carabao Cup chu dar khatle bidit sompanga khelani dona Arsenal in Brighton lo mi khualin Liverpool in Crystal Palace an lo mi khualanga Manchester City chu Swansea khelmola lenglutin Chelsea chuan Wolves len chilanga Newcastle United in Tottenham an lo mi khualanga quarter final luto team pathum omin Fulham Brentford le Cardiff City ten quarter final an luto ani Brighton laka goal ni khung tu Brian Mbeumo chu Premier League match 9 player of the week katan thlan ani a phu in kanria emle Kings Cup atangin Al Ittihad chuan Al Nassr chu Nizan Khan an pet thale ta a Cristiano Ronaldo an Saudi Arabia trophy a choi theina tur chu a tham ral le ta Cristiano Ronaldo hian Saudi Arabia pannu in elna sang tum som ama chonta a no moi som a choi theina tura van duai zoka ala ta zat ani ni zanin khela hian Karim Benzema chon minute som pangana leka Al Ittihad ma shwaina goal khungin he goal hi Angelo Gabriel chon minute som thumna shoot ma se Al Ittihad tan Hossein Aouar chon minute somli panga hun pek bel minute ni na goal khung le ta ka wangin Al Nassr lam chu an tlata ani El Clasico boruak lian tak kan shachau ome Kamin hu khan reporter te chon tibaut kortua zona an zota Lamin Yamal nen inin kara engthil nge thleng tin an zota kortua chon Instagram boy kavatia ani khan mi bel nu chu sak ching minti khangla ngani kha hetianga inza lo na kati thei thak lo ti in atsoya anin ne to kan ti don nge an thu soi trul mi lo an soi ve kan ti don zok le